ste? Dobro. Odlično. Hoćete nam se molim vas predstaviti, odakle ste, koliko godina imate, šta ste po struci? Po struci sam već sada penzioner, inače sam bio instrumentarac elektrostruke i do 2003. sam radio, sam došao u mirovinu i onda sam se posvetio praktički brodomaketarstvu. To mi je inače ljubav bila od mladosti, od svojih 10 godina kad sam počeo raditi od furnira, makete, brodića i tako. Da li vas je netko na početku podučavao brodomaketarstvu? Ste imali nekog mentora, nekog od kog ste učili? Ne, nikoga, sve samouk. U početku mladosti samouk potpun, a sad kad sam se počeo u mirovini baviti malo kao ozbiljnije, hobijem, onda je u stvari sam od ovih iskusnijih tražio neki puta savjet i tako. A i onda kad su vidjeli izrađenu maketu, sve one primjedbe sam uvažavao i tako da. Jer nastojim što vjernije u stvari napraviti maketu, to mi nekako želja je. Jasno. I volja. Koja je bila vaša prva maketa? Prva maketa je bila 10 godina sam imao, to su bile male jahtice svojih možda 15 cm. To sam skidao nacrte iz ABC tehnike, iz moje mladosti, to je bio jedini stručni časopis gdje ste mogli pronaći nacrte i od elektrike, elektronike, brodomaketarstva, aviomodelarstva i tako. I tamo sam našao taj i onda sam od furnira polako i šperploče, jer u to vrijeme u osnovnoj školi smo rezbarili i onda sam tako počeo izrađivati. Uvijek me brod interesirao, brodovi, maketarstvo. Tu je počelo u stvari, ali onda vremenom život je odvučao na drugu stranu i onda jedno vrijeme ništa do mirovine. Koliko ste maketa do sada napravili? Negdje otprilike 30 maketa. Koliko vremena u prosjeku provedete na izradi jedne makete? Zavisi kako koja je maketa, složenosti te makete. Ako je neka ovako jadanski kakav čamac, nazovemo ga i to, tipa pasare ili guca ili onda mi treba možda mjesec, a do 2 mjeseca, ali recimo puno složenije, onda ide i do 6 mjeseci. A kad krenete raditi maketu, kako pristupate? Od čega krećete? Da li nabavljate nacrte ili radite po slikama brodova? Kombinirano. Ako uspije nabaviti nacrt, super bi bilo. Međutim, uglavnom danas teško je naći te nacrte, onda imate uglavnom ili opće planove neke i tako i onda pokušavate nešto iz toga izvući, ali onda ja sebi uglavnom precrtavam na računalo taj nacrt ili ga skeniram i onda ga precrtavam praktički u AutoCAD. A onda recimo, konkretno radio sam Galeba, prvoga ovako složenja i da praktički sam na osnovu 200 fotografija tog broda sam ja uspio taj brod napraviti. A inače, problem su uvijek ti nacrti. Ili su nedorečeni, ili ovako nacrtani su polovično i tako. Koji je po vama najzahtjevniji dio brodomaketarstva? Najzahtjevniji? Šta je najteže u brodomaketarstvu? Izabrati koju maketu ćeš raditi za početak, jel? Okej. A koji je bio najzahtjevniji projekt na kojem ste radili? Bio školski brod Jadran, jer ima jako puno detalja i bio je kompletan nacrt sam uspio nabaviti i u stvari tu je isto do 6 mjeseci sam negdje otprilike ga radio, jer jako puno konopa, jedara i detalja po palubi. A još plus što sam radio u manjem mjeru 1:100, tako da su to još sitniji detalji koji zahtijevaju puno više preciznijeg rada. Spomenuli ste da radite u AutoCAD-u, jel? Da. Koliko se promijenilo brodomaketarstvo od kad ste se počeli baviti do danas i da li su te nove tehnologije nešto novo omogućile ili još uvijek pretežno tradicionalno se radi? Pa, ja mislim da mi starije uglavnom radimo tradicionalno, jer ove nove tehnologije treba ih učiti i sve skupa, tu je već malo problemi sa vremenom, a i sa pamćenjem i tako, da onda jednostavno naučiš. Ja sam pokušao nešto učiti u 3D modeliranju, međutim, nakon 2 mjeseca sam zaboravio, morao sam ponavljati ponovno, tako da jednostavno
ako baš nešto bi treba, onda naručimo nekoga ko se s time bavi, tako da ali to je uglavnom da olakša posao. Jasno. A kakav je općenito stav brodomokretara prema novim tehnologijama? Pa mislim kroz razgovore što se razgovaramo među sobom, trebalo bi danas kod tih ocjenjivanja i uopšte da trebalo to ipak razdvojiti. Jer učešće tih novih tehnologija praktički skraćuje vam vrijeme izrade, međutim tu sad opet moraš učiti nešto drugo, da na drugi način raditi i tako, međutim tu je učešće stroja i tih savremenih tehnologija puno sve više i više. I onda jednostavno uvijek je dojam, barem po pričama, da bi trebalo to ipak nešto razdvojiti, koliko bi bilo to učešće te tehnologije u izradi jedne makete. Jer mi koji smo stariji uvijek gledamo što više turpijati, kako se kaže, piliti na ruke i tako. Jer onda nekako imaš osjećaj da se stvori svojim rukama. Makar i nova tehnologija zahtijeva opet neke druge stručnosti, neka druga znanja koja opet, možda ipak to malo mlađe. Jasno. Vi ste bili na nekoliko natjecanja, pretpostavljam, i nacionalnih, međunarodnih. Na međunarodne nisam išao, samo sam na nacionalnom bio i to pa skoro svaki puta kad se organizira HSB, odnosno naše društvo. Međutim, uglavnom osvajao sam neke medalje i tako, ali preklanije, znači prije 2 godine, osvojio sam prvu medalju, zlatnu medalju za motorni brod Premudu, kao najbolja maketa i dobio sam i onaj prelazni PH, to mi je ovo nekako, ali to nije borba za medalje, nego čisto poticaj da možeš, znači da radiš dobro i za nastavak dalje. Što ste naučili iz brodomaketarstva, a da vam je koristilo i inače u životu? Strpljenje. Prvenstveno strpljenje. Jer ipak mi je trebalo, kad sam otišao u mirovinu, nisam počeo sam brodomaketarstvom se baviti, nego drugim stvarima, međutim, jer sam se jednostavno bojao da neću imati dovoljno strpljenja, da to neće biti za dan, 2, 3 gotovo, nego treba ipak koji mjesec. Tu sam naučio se strpljivom radu. A normalno onda i strpljenje, ako nešto promašiš u izradi, a normalno, hajmo novi komad. A recite mi, osim strpljenja, koje su po vama još odlike dobrog brodomaketara? Što je potrebno da bi se neko bavio s brodomaketarstvom? Kakva osoba treba biti? Upoznavanje uopšte sa povijesti brodogradnje, upoznavanje sa tradicionalnom našom hrvatskom brodogradnjom, odnosno jadranskom, jer je tu veliki utjecaj Italije, za pogotovo sjevernog dijela Jadrana. I puno naučiš praktički o tim brodovima, sve, a i razvijaš ljubav prema brodovima, prema moru i tako. Što biste poručili mladim ljudima koji se žele baviti brodomaketarstvom? Strpljenja, kad kreneš, uopšte ako se odlučiš da kreneš sa brodomaketarstvom, idi do kraja. Jednostavno tako, ne posustati ako ne nađe se na problem, jer uvijek ima nas stariji koji će vam rado pomoći, pokazati i napraviti ako šta treba sa savjetom, a i fizički ako treba napraviti. To je samo strpljenje i ljubav prema maketarstvu. Da li za mlade ljude vidite mogućnost da od brodomaketarstva naprave posao ili to isključivo samo ostaje na razini hobija? Teško danas, jer ovo što je ovo brodomaketarstvo, to je uglavnom drveno brodomaketarstvo, znači drveni brodovi, makar i radimo mi i u željezu, pod navodnicima, te brodove, međutim, to je ipak samo ljubav i više hobi nego profesionalnost. Profesionalnost je onda ipak treba u brodogradilište ići pravo gdje bi mogao to. Ali zato onaj koji iz brodogradilišta dolazi i odluči se baviti maketarstvom će puno veći uspjeh imati, puno veće zadovoljstvo. Za nekog početnika, što je osnovna
koji su najosnovniji alati, pribori i oprema? S čime se može početi? Luk i pila. Luk i pila, šperploča, normalno i neki lijepi nacrt koji je kompletan, tako da može praktički izraditi maketu kompletnu. I normalno u početku ne započinjati iz izrade maketa, složenih maketa, jer će se brzo susresti sa problemima, nedostatku alata i sve. Ali uglavnom škare, ljepila, pila, pilica i tako. A za veće zahtjeve može se uvijek obratiti nekome od maketara da mu izradi ili ispili ili neki drugi komad koji mu treba. Gospodin Šiško, puno vam hvala za danas. Hvala i vama.